Mbahaye ikaze kuri DAP TV Rwanda. Byagorana ahantu hateraniye abakiri 10 ko waburamo ibiganiro by'imodoka. Imodoka yanjye ngo amavuta menshi cyangwa se imodoka yanjye isigaye isajisha amapine vuba n'ibindi nk'ibyo. Nyuma ya 2021 twari dufite inzozi cyangwa ibyifuzo. Twumvaga tuzaba dufite amazu ahenze, twumvaga tuzaba dufite imiryango, twumvaga tuzaba turi abakire ku rwego rwo hejuru, twumvaga tuzaba dufite amamodoka ahenze. Ni muri Vision 2020 ibyifuzo byacu byagarukiye mu nzira kuri bamwe. Reka twivugire ku modoka nanone. Mu myaka yatambutse imodoka ya Benz niyo yari imodoka ikaze cyane mu gutwara abaperezida ku mugabane wa Afurika. No mu myaka yatambutse Benz niyo yari imodoka itwara umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana. Gusa ubu byarahindutse. Iyi modoka ngiye kukwereka yitwa Cadillac S-Class ESV Platinum 2017. Niyo modoka Perezida wa Repubulika Paul Kagame akoresha yagiye mu rugendo rurerure. Ni iki kidasanzwe kuri iyi modoka? Ni iki cyatumye Perezida wa Repubulika akunda iyi modoka idashobora gutoborwa n'isasu? Mbahaye ikaze mwese. Iyi chaîne yitwa DAP TV Rwanda. Imodoka yo mu bwoko bwa Cadillac S-Class ESV Platinum 2017 yagaragaye mu Rwanda bwa mbere ubwo Perezida wa Repubulika yasuraga akarere ka Ruhango gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Ifoto yayo yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Cadillac Platinum ni imodoka ifite ubwiza yewikwe na Perezida wa Repubulika. Ni imodoka ihenze cyane birumvikana kuko itwara abantu bakomeye. Ni imodoka yakorewe gutwara abantu b'abaperezida yewe n'abahirwe bakaze cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cadillac Platinum ifite uburebure bwa metero 5 na santimetero 69. Hagati y'ipine ry'imbere n'iry'inyuma hacamo metero 3 na santimetero 30. Amakuru avuga ko izi modoka zitakorewe kugenda muri Afurika ahubwo zakorewe kugenda i Burayi. Igiciro cy'iyi modoka ni $300 n'amadolari 500 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishobora guhagara muri miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Cadillac ifite imiryango 2 kuri buri ruhande rwayo. Inyuma yaho ifite ibirahure byijimye cyane ku buryo utabasha kurebamo. Inyuma yaho kandi bigaragara ko nta wundi muryango uhari. Inyuma yayo hadafunguka haba hari uburiri cyangwa se icyumba cy'uruganiriro. Yewe ubwo buriri bushobora kuzingwa bugahinduka intebe. Uramutse uri muri iyi modoka ubundi imvura ikagwa, nta kintu ushobora kumva kubera ubuhanga bw'igisenge cyayo gikoze mu buryo bw'abahanga ku buryo utumva ikintu kiri gukubitira hejuru. Birumvikana hejuru yayo naho hariho bulletproof kuko isasu ntiryayitobora. Cadillac iyi modoka kandi ifite telefone yayo yihariye, ikagira na internet nziramugozi yihuta cyane na internet ya 4G. Cadillac ishobora gutwara abantu 8 ndetse na bwa buriri bukizinga bukaba salon, akaba ari impamvu itwara abantu 8. General Motors yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yakoze ino modoka. Uru ruganda ruzi gukorwaho imodoka zihenze cyane kandi zikomeye. Bakunda gukora imodoka z'abanyacyubahiro ndetse n'abahirwe bagiye batandukanye. Iyi modoka irakomeye cyane kuko isasu ntiryapfa kuyitobora kubera ibati bikoranye. Imodoka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yakozwe na runo ruganda General Motors. Ni kimwe n'iya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni imodoka zikorwa na runo ruganda batanze komande. Ni imodoka zakorewe gutwara abanyacyubahiro yewe n'abakuru b'ibihugu. Niyo mpamvu zihenze cyane bisaba gutanga komande. Uru ruganda ntabwo rukora imodoka nyinshi zo kugurisha, ahubwo rukora komande baruhaye n'ibyifuzo by'umukiriya. Iyi modoka ya Perezida wa Repubulika ni ikiragano cya 5G cyangwa se 5 generation. Cadillac Platinum ifite ubuhanga bwo kwitwara no kureba ibintu biri imbere mu birometero bya kure. Iyi modoka kandi ishobora kureba ikintu kiri imbere giteye ubwoba gishobora gukomeretsa umuntu ikakimenya. Kubera ubuhanga bwa tekinoloji yayo, niba ari igisasu kiri imbere ihita ibikwereka mbere. Niba hari abantu bashaka kukugirira nabi nayo ihita ibikwereka. Cadillac Platinum ifite ubushobozi bwo kwirukanka kilometero 209 mu gihe cy'isaha gusa. Byakugora kubona imodoka yaguye
kubera ko ifite uburemere buruta ubw'amakamyo manini, urugero nka Fuso. Iyi modoka igeze mu muhanda yitegura kugenda ibipima toni 2 n'ibiro 714. Iyi modoka mu gihe iri kwirukanka bigizwemo uruhare na rukuruzi y'isi, ibiro byayo bihita biva kuri toni 2 bikahita biba toni 3 n'ibiro 300. Ni ukubera umuvuduko wayo. Iyi modoka ifite ubuziranenge buhambaye kubera ko ni imodoka ya gatatu ku isi mu zakozwe zitondewe. Iyi modoka uramutse ugiye kuyigura wayigura $78,000 by'amadolari y'Amerika, ariko kubera umusoro n'ibindi bigenda byiyongera igahagarara amadolari 300 na 500. Niyo mpamvu abayigereranya bagereranya igiciro hagati ya $600,000 na $500,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka nk'izi zakorewe gutwara abanyacyubahiro bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya ruguru, Uburusiya ndetse n'Ubuyapani. Umunyafurika uyikeneye bimusaba gutanga komande, niyo mpamvu zibahenda cyane ku rwego rwo hejuru. Iyi modoka kuyigura uri umuntu usanzwe bisaba kuba waravukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burusiya, i Burayi ndetse no mu Buyapani. Iyi modoka kandi irihariye mu kunywa igitoro ku rwego ruhambaye. Mu kumba kamwe kayo kajyamo esanse gashobora kujyamo litiro 100 za esanse mu twumba 3 dufitwe n'iyi modoka. Kuva mu karere ka Gasabo ujya mu karere ka Rusizi mu gihe gitoya cyane yaba imaze kunywa 240 bya esanse. Birumvikana ntago bari kuyisondeka. Niyo mpamvu ifite ibyumba 3 binini bishobora kujyamo litiro 100 za esanse. Ni imodoka ihenze gusa igaragara neza kandi ubwirinzi bwayo burizewe. Uramutse ushaka umuntu urimo imbere byakugora ko wamugeraho akiri muri iyi modoka. Hari indi modoka tuzagarukaho yagaragaye ku wa gatanu ubwo Perezida wa Repubulika yitabiraga irushanwa rya bare. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover Defender 130. Ni imodoka yakozwe 2024. Ni imodoka nziza uyirebeye inyuma yewe imbere bikaba akarusho. Iyi nayo ifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru kuko umuntu yitwaye akagira ikibazo yita yitwara. Iyi nayo igira bulletproof kuko kuyirasa ni nko kuvomera mu rutete. Ifite internet nayo yirukanka ku muvuduko wo hejuru na telefone nayo yihariye. Nayo ni imodoka ikwiye umukuru w'igihugu. Njyewe nanshoreje kino kiganiro, waduha igitekerezo cy'ibyo twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha. Iyi shene yitwa The Hub TV Rwanda.